Jingdon jongki kena kibla kelas sakma namar ketma hapo Ukraine. Kelakot sakapalat marshiteng ki 10 million ngut kibriu kibla syapin bor ban pet kerat na loki jongki yeng kisem naduk baka Russia kelawan hiartma ke Ukraine ongka United Nations. Katma kebala kinjo shibnai mentah hapo Ukraine. Kelapin kenla sakma ya palat 1.9 million ngut ki kena kata palat iki marshiteng ke jingdon jongki kumbah 0.1 million ngut ki kena hapo kari. Angka tenat ke UN ke bekmi na ke benta ke bah kemniat jongki kena UNICEF. Haduk palat 3.5 million ngut ki kena kila pet na po Ukraine. Kum ki pet wir. Kat basa kumba 8.1 million ki weipat ki belak kelas sakma hala ke jongkeri. Ong syuk-syuk ke te tenat jongka United Nation. Kani ketma kala wanra ke jing kelas sakma ke bestet tam. Hapdeng ki kena hadien jong ketma ba ke baar. Ong ke hek ke UNICEF ke Catherine Russell. Kani ke jing kelas sakma hapdeng kini ki kena ke dek beshir khaitam. Bat ke balak ban keta haduk ki pateng ki banwan kala maham syuk-syuk. Nalor kata kala ongru baka bah ke beniat bat ke jing shngan hapdeng ki kena kam dan syuk. Namar kani ke jing ya snam ke baklem sange haduk mentah. Kani ke jing penpau jong ke Rizal kelawan longru hadien shibnai bat ki tup ki man jong ke Russia. Kelawan tur shi ki jaka khaput jong ke Ukraine. Bat bela pinmi ya ke jing ya snam ke bela dep lupa. Digi hajar ngut ki pat ba hapo Ukraine. Na kaliang ketenat ke bekmi halor ki hok long brio man brio jong ke UN. Kala pinti kena bikladan haduk palat prapu ngut ki kenlong kena ki bela syak peniap hakani ketma bat palat shis pa prangut ki brio ki bela minsau. Wat lakat ta kala ongru bakani ke jing yap kala ban kham kiu syuk-syuk na ke ke bela yok jingken. Ha ke juk ke por ke UN kala pin pauru ke jing snow benyau ke bejur. Namar kini ke jing ya snam ke belawan ra ru ke jing syak pin julor bersir kai. Ya ki yang ki sem bat ke jing don jing em jong kiri pat ba.